Neno la Mungu linasema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie awe na uzima wa milele, na yule asiyemwamini hana uzima wa milele. Tunataka tuulizane kwamba hivi Mungu alimtuma Yesu duniani baada ya kuona wanadamu tumepotea, wanadamu tumepoteza utu wa Mungu, wanadamu tumepoteza uonekano wa Mungu. Mungu akaamua kumtuma mwanawe pekee ambaye alizaliwa kama mwanadamu, aliishi kama mwanadamu na alikula chakula kama mwanadamu, ili kuweza kutukomboa sisi wanadamu, ili kututoa katika mikono ya shetani, ili kututoa katika mikono ya dhambi. Manake hivi, kwa sababu dunia ilikuwa imeharibika, na wakati dunia imeharibika, kumbuka kwamba yalikuwepo madhehebu, kumbuka kwamba yalikuwepo masinagogi ambayo watu walikuwa wanaabudu, kumbuka walikuwepo makuhani, lakini bado wale watu hakufanya kwamba kuweza kuubadilisha ulimwengu. Mungu alipoona dunia imeharibika, akaona kila mwanadamu anafata mambo yake yote, ndio maana akaamua kumtuma Yesu Kristo mwenyewe akaja duniani ili aweze kutukomboa. Manake kila mtu anayemwamini Yesu Kristo ameupata uzima wa milele. Manake asiyemwamini Yesu Kristo hana huo uzima wa milele. Lazima ujue kwamba unaweza kuwa unasali, ukawa na kanisa lako na dhehebu lako zuri, ukawa unaabudu, ukashika utaratibu wa kanisa, utaratibu wa ibada zenu, lakini miongoni mwako ukawa hujamwamini Yesu. Yesu alikuja kuleta uzima ambao wanadamu tulikuwa tumeupoteza uzima. Adui alikuwa amenyang'anya uzima, Yesu akaja kurejesha uzima. Kwa maana inatakiwa umwamini Yesu Kristo ili uwe na uzima. Yesu alikuja kuwatafuta waliopotea. Ndio maana Yesu aliishi na watu wenye dhambi. Yesu alikuja kuwatafuta waliopotea. Ndio maana akajibu akasema, sikuja kuwatafuta wenye haki, nilikuja kuwatafuta wenye dhambi. Ubarikiwe sana.